Ütükenen boluqton tuymada xıçıton saxa sirin aloqtaqtıra бүгүнгү эфири көрәчілер. Быйылгы туймада хыга онлайн программата улу кöyі сеттон 5 ылгар аналлах. Программа чырчытынан хеттон 5 тәрәхмет олар, көрсүйілер, күрәхтер, лекциялар, онна мастер-класстар. Бу сеттон 5 тәрәхін бір көрсүйті смарт библиотека эфиригар ыңырыла қылжет. Тігін аньоларын тер төгілләқ кайылаға. Спорт мастера хаңластан түріттәқ Егор Филиппов. Эфирге тақсарын кетәбет, мен атым Дарья Филиппова, бүгін бірге болуқ бұд. Біліңе біремеға адығын аньоларын туғынан кепсире бит боллаққа. Тәнчі 990 сыллаға маңнайгытын туймада ұйығар ұйтылы бұд. Олғынан баран 96 сылға дері күрәқ ата атын әбет. Дығын аньолара 99 сылтан үз қатыңа ұйтылылар бол бұд. Ол үніне ипподромға тәрелер әбет. Дығын аньоларын туғынан литературал баға соқ. Оларын екетенча ағыз сыллаққа игры дығын аден журналист Родион Кривогорницын кенеге тахар бұта. Бұ кенегеға арас интернет материал қомылан тегілі бет. Бұ информация смарт библиотека сайттығар бар, керен көре құтын сәп. Үхіқ тұғынан кенеге бұстапқата дығын аньоларын тұғынан тест ғонна датын үхіқ туғынан информацияны көре қасы білген Егор Филиппов эфирге тақсарын кетәхебет. Онна салғы кепсем әті бұ дығын аньоларын тұғынан. Күйістәқ бұғай сымсы батырдыры ұлыстарттан ұңыран тығын дархан ұғыққа көрәқ тәрері. Ол күрдік маңнайғы ұғыққа бастың атын бұрғантон кәлбет маяғатта берт қара албыт әбет. Біліңге біремеға күйістәқ батырдар дығын аньоларын қазды түгілләқ қаячылара бұқа бары саха сирин алоқтақтыра сөбілән көрір, сөбілән істер, кетәхер спортсменлері Накенти Макаров, Николай Дьяконов, Уйбан Белолюбскай, онна Егор Филиппов болалар. Олхин бүгін төрті гүлләқ дығын аньоларын күйілаға қаңаластан түріттәқ спорт мастера Егор Филиппов бейге эфир бұтығар күтті ғарын кетәхебет. Айтықта қавет болы қытна комментарийға айты қытын сөп, бейге бұ айтықтар кәнелереттен эфир бұтығығер, оны кәмегер бұ айтықтары кенеқам әбіхет тердеқпет. Білген бейге экран бұтығар бұлырыңы дығын аньоларын 2 күні көстен тұрар. Ал күрдік бейге тест бұтығын асты қытына көре құтын сөп, бұ дығын аньолара 2 хонук тәрелілер. 2 хонук тәрелілер. Онна бұ күн бүтүйті 2 күн ортата бұ түхімектерге түхі бағылыл бұттарын, батырдар, күстақ батырдар, қайдақ күтталарын бейгі долгуя кеті әтчебет, сот ақсан бағыты бол әтчі, қас бағылыл бұттарын, кем күйен сөбін, қанлық түхімекке қас бағылылығына дығын аньоларын күйілағын ұлын сөптен. Сөп, Егор Филиппов бейха күттіғарын кетәхебет, картинка бұд, әбетер тәспіт чүгейді кейлібет болағана комментарийға сұрыр күтігар білдері кетігер ыңыра бұд. Білеген эфир бұтын сағалы бұд. Ол күрдік бейге кенге бет выставка бұтығар дығын аньоларын тұғынан әрі бол баққа ұғық тұғынан арас кенгелері ағы қахып. Ол күрдік Андриан Борисов кенгеті бар. Ол сентрегіне онна батырдар тұстарынан асториялар бағылар оғыларға ағыққа әп, әдір спортсменларға. Бүгінге эфирға Егор Филиппов бейге етіктар бұтығар епеттеға, қайдақ кене дігін аньоларын тұғынан білбетен, күйім оны күттім ден әрдеттен саныр етеді. Иван Белолюбскайдың қайда бергілі жаларын білген дігін аньоларғар біләмінелер ду соқты. Қаны кенгені ағаны етек бұд, білен тұрар бейге смарт библиотека болар бұд бұйтынан, библиотека өләттерін болар бұд бұйтынан. Сөп. Сөп, онна бұл бұйылғы туймады ғыға санатым әті онлайн программата ұлу күйі сеттон 5 сылығар аналлақ. Программа чырчытынан хеттон 5 тәрәғіні ұталылар. Көрсүйілер, күрәқтер, лекциялар, онна мастер-класстар. Ол күрдік бейха бүгін ұңырыла қылжет болан кәлеға Егор Филиппов дығын аньоларын төрті гүлләқ күйілаға спорт мастера. Онна қаңластан түріттәғ батыр бұд. Кенне кетәхебет эфирге кәлерін. Бәйға тейдік таблы қытына білген сүрі құтын сөп, бейге көрек бүт, оны әпеттеқ бет. Сөп.
Запрос кэлэрин кэтэһэбит Егортан. Егор кыттыспыт боллахана эфирге запрос өссө бирдэгитан көрөгөн михатоора көстүбэт. Билигин онаяк мүтеннен беги дыгын анюларын кайылаган көрөк бүтен эренебит. Бебет эйдиктар бытын берек бүтін сөп бу былырын курдук, бу тёрцылағата курдук, бу коронавирус эпидемията соғы өте олар үз қатын хочетугар көрсөммөт дыгын анюларыгар батырдар білімні жар болу өтлер. Егор Филиппов беге эфир бітігер кәлі. Сөп эфир бітін сағалы бұд. Егор Дараба. Рава. Хая тоқсандан бұл дыгын анюларыгар көрүбүттен биллер бұл күхін әбітер әгелтер елияқтағыны тоқтисанығын қайдақ настроениялақынай тоқсанан. Тоқсанын де. Тым бұл үлелі баран еспіте, онна тоқтамын прямой эфирдарым бұл тоқтадақамын оғырауын кетахан. Антон, дыгын нютон бұл кәлер неделяға болықта әті уже сүрбәхетті сүрбағыз болықта әті бұйыл. Онна ұллағын әті коронавирус пандемия бол бұтын болбат болла бұғалақ. Білген бұллағына күхін бол оңырық бұтте біттірі. Күхін оңырық бұттейлер, әмеді білі бәт, күхін болары. Тоға дейді қана кімді кәйін әппәт. Ол ситуация олар ерду күн 2 волна болар эме неделер олихан билдерет билгенер олар күн да болар под вопросом болар болу дихан. Антон бу сайын дыгын анюлара со Антон кетебит боларын болбатын алгынан баран айха сайын кайдак сагына тугунан жеркне жаны билиңе кемге билемне жанда дыгын анюлара гәрнеги. Антон hem bir bilemene hajar bulgan. Bari miska toqut vaksina yaqtara ile xayaqtara koronavirus bita Allah'ına angarollar bulladı. Olehin hem bir jarqtan bulladı. O bihitnik mingi takıttar orta bari bilemene hajarlar. Но точные сроки билет эме коха тоди тахана билемне ханада простой ботах hem bir. Олдун даны кытты вакын формат керек ханада хаяханада. Олихим булдана кто поддерживающий жарык рауңру блин Күстах интенсивный болбакка дия. Антон бу дыгын анюлара болары турара аяк кону кабыт эбит сана көрдө кахып неделе курду битер үз кону кону хайдак белемнеганы күн айду неделега кастамитеду. Антон блин болары турбуда бите боллар уже блин хынянакта тибит 2 неделе болары турбуда бите боллар 2 неделе бурду хынянакта тибит. Таганялан ден, конечно, все равно бир жарктанавут канарын уже разминка, подводка ден баш, он тугунан уже хайхта тибит. Он наханянакта тибит, блин. Основной лебедь охта блин, уже основной жарктатын уже он полохта тибит. Бир слыбыга жарктанавут. Слыбыга хаям белемнен маран. Подготовительный этап, блин, уже соревновательный этап подготовительный этап дёхтати, блин, он уже соревновательный тоха директати. Бат болохтати весь. Антон, самая чона көхтә гына интенсивный тренировка хаан болар. Бу дигән анюлар хөрбәһәттескә болар дип боллагана, болынна ыйнында да күстәхтик беләннә, кайда беләннә. Үсейнене де қағапту. Ама күстәқ онна тоқ жарықтар. Бараллара олы. Түгін бұллағына арықсар. Жарғын бұллағына арықсар. Подготовительный этап тоқ тен бар. Уже бұл үс үй болын иннене күстәқ үлі тоққа қағықта дейбет. Почти что соревновательный тоққа қағықта. Бұл болары тұрданы бейі бары мустамут ибан билискага жаркнар оттар бары мустамут бәйтин гатта хайбут. Спарринг коңора бут бирге жаркнар болот. Тоди тахана америкал бахатта көрүннакти. Ол көрүннәргә бартыр туспа албастарда, туспа токтарда холихим буллана. Кихим бир умнар. Антон бирге жаркнар хана Антон бартын хайыр. Өйдән калер оннато. Хаңаны тохти бәди нен билаган буллады.
тох тибетнен ки осынан тох тибетнен жарктанахтар ки арас кимехара күч тибет кимехара скорость тибет кимехара техника тибет выносливость тибет ана уллана hem bir анализ оңорогон бо тохиннер гурахтиннер уна ben хайдах тоха жерген hem bir билам онно гонмирогон бо тох тибетнен Онтон бу холура тренировкага бир көрүңө жарыктан ачыгыттуу битер хазда көрүңө бир күнгө жарыктан алып тренировка. Онтон хетте көрүң болан жарыктын ойбан хуруер белскай ол биге жарыктан боллакпытына кине хуруян хайыр арары hem bir холобра хасер да уллана окудита болар онтон киха уллана мастардыхи болар бартын арарын жарыктан алып тох блан им барта эрдеттен сурулдан хаян чебилехан маннык кордук болар ди. Та hem bir на по плану болбат ха кимера ладжар кимера хайер погодные условия олар ну чебилехан оңорот hem bir барта. Маннык кордук болот ди. Ол синтрехне бит онтон бу көрөчүлөр детнейти күптара бу Иван Белорусская кырта хайда бисвикити хайда биргереги болбу кыты ден айталар. Ойбанның дыгын ньютон мен типичке атлетикадан жаркына хаджырды мына буллана кине то спортсменнер hem bir бәвәтен гыта бир кайска хаджа буламмы бәвәтен гыта билсе буллады. Ойбанның урут точно айтып кем охан касыллаха билсип бите әбите оллар. Но тах тохти кайви уруккаттан дыгынга кытты минне кинен уже катсетен каян билсертибит. Онтон бу дыгын анюларыгар кыттым ден огор дехана санала хатыңды. Дыгын анюлар кыттым ден ханам хохате он икиденче оңна буллана тухка кыттыутым. Бастыгы мына говорят кыттыутым ол каннитан буллана жоннор хаяндар дыгынга кыттан көрдебиттера. Онна 15 сыллаха тохтан тепшке атлетикаттан барамамын бастыкы он кыттан көрдүм 15ке. Оны бул 5 сыл болду. Быйыл 6 сыл болукта кыттыутым. Мактал оны бу айталар Инстаграмга. Как думаете, а могут пройти онлайн соревнования без зрителей, только спортсмены? Тохтя гитидилер. Пройти онлайн соревнования без зрителей. Тохтя андыгынан Егор көрөчтөгө болон сеп тухайдак боло жаныгы. Так, меха хилбет болон калды. Звуга хидлер да көрөчлөр. Егор хилдер да мен хаңарарым. Хидлер да ханнара бар кратык звук илигине кабылдан кабыл болла. Деген хидлер сөйлөп. Тух онлайн тухунан ди. Онлайн болара, онлайн курактивит болара боллагана болар гынан баран быйылгы дыгын ньюта hem bir туга хок болар. Үс хатын түһүлгәтә бәтә тухтах атын атмосфералах яккабыл. Быйылгы дыгынан онтон билгин болар да түгенегер ханнар стадионга или болларына триумфка оңороллора була. Онтон hem bir атын курактыгы обычный курактыгы кудук болара була. Онно энергия бахи көрөр харук улатта долгуялла. То минеме бәм долгуям булды. Онно бәтә туспатын нахурактыгы. Хайдах те хайви. Ки хатан эппетон аны кыттыбыт онна хаябы тережоннар чувствуйдуллар. Туспатын нагын, но туспа тухта курактыгы. Иситтен биллахана. Онтон онлайн оңороллара hem bir halal bopul adi. İkinci hübbaga digen anyoto bolbata diyen hem bir bolbata bolota hem bir hanga jılgıdıldı hem bir oңorolдора болду. Jihanыбын. Антон ол ситуацияттан көрөн корот жаалтата баарындагына багар көрөчтө кырдык болгон сөп эбитер
эбитер эхиит көһөрүллэн. Отон бо Минздрав утуртагата биллербите китенче бир сыл саһагар диэри улахан тәрәһен оҥороллубата ордук тиэнэк битебит, ол курдук биле вакцинаң оһоллон тухары. Отон хим бир эхиит ким бир көрсөкпүт тиэнер бит, хайдахта болбутун иһин. Уонна ула күндүк раачылар бэйит ыйтыктардан комментарийга сөрүөхөтүн бато тоҕумэтейтиктаах эргир болду. Мен санаагар дыгын анюлар кыртыс яңа ханнык качествоны сайыннара тоқтя. Элбах көрүннах олиһин элбах тугу хайнар болсанан спорт тен тох буллады. Кихини личность оңорор, личность сайыннара. Человек формируется как личность. Спорт, люди, занимающиеся спортом, все равно олаха табдыгалах, олаха тохтах, волоситигилах, онна тохтах болалар. Спорт эме олах курдук буллады. Олаха инрас болар. Рахна ситуация элбах болар, онтон тахарга санаан жәрбәккә, хаябакка. Ити курахтия кыттаман мен кыйемете до әддеттен токуйдур этим дуден. Хим бир тохтах келер булам. Мен да кихи булам. Каттарахым хәбәдә. Хим бир долгоян, хим бир хайывын. Ватыр ме басто ватыр ботах, хин кыхтах, хин тохтах вот. Но в любой ситуации тох бараман кыттем хайем деме. Аңардас кыттахына, дигинга кыттахына ре туга жол буллады. Кихне юрдер, кихне хайыр. Тал петиңин онна манны кыйтык бар. Эн санаагар дыгынга самай гархан түмәк айха. Антон хама чепчики көрүнгөм ыстаны тогади да хана орут ыстаннан жертана хаҗыбыта. Он алты көрүң барта тохтах. Барта рахаттардах буллады. Холбура ыстаны кенттен тутум бар. Тутумга уланы выносылас нады. Аны эме хайнарга бянка яханнады холбура. Ол кенттен мастер дихо. Көрүң ай тох туспа качестволах булоханнады буллады. Тутумга выносылас нады. Маска уланы скорость нады, взрыв нады. Антон буланы окса, тох меткость надо, концентрация надо. Ну и все это имбир сайданигер. Он крахтиют сылтан сыл сайданигер. Олеген булана бир тоха халбаккара имбир хайда турохун надо булади. Антон уже запредельно ин боларди. Холбра оксага алтон тохтан ашкоттан уже бегон того хаяптырды. Уталлар дижоннар. Максимальный алтон максимумтан хайда барыханы 5-те. Оңны таан оны бидде 9-ка таан диеп курдук. До того сайдывыт конкуренция элбах болбут, что даже максимальный был Антон че алтата оңны тыхан хэп. Онон битер. Антон ордук показатель хатан көрдөрбөккү. Или буллаганы Антон кыра показатель көрдөрөр буллаганы уже хасыр месте буллаган. Антон эме хасыр көрүнгө биремет көрүнгө тух егер месте егер китбедин или бүтек деки болдундан уже кыягар тохтак болор. Марахаттардак болор. Бартер оттун онна юхаттер хаджаханады. Онну каха биги бо дыгын анюларын 2 күнүгер бары долгуян агачыбыт сот расчет палачы ким тәһе балылбытын, ким кыйын сиби. Артем Варданян рытахсан эрдо, Эветарайсен Батуев, Егор Филиппов, Логутулах палачы дикердик. Онтан бо самый сибилюр тәһмән канныгы. Самый чипчики бо бака самый сибилюр интрейней айха. Самый сибилюр на самый Логутулах охытыта болар. Оны тогора ваттар бары этелдер сүйрүү болар. Сүйрүү вроде бы нахан, но контакт на им ботах канаран бары долго ялдар. Бары бир. 300 метра тохти, хамай тох дистанция, рахан дистанция де. Толихин онук көрүң киллер биттер бүгүнгө. 300 метра хүрер. Бары этине кыттыбыт ваттар хамай рахан сүйрүү. Та долгутулах, рахан ботах долгутулах хүрүү болар. Кетехилах, онтон буллана окса буллана эме каратык долгуйдун, каратык сыра тутуннун, жарктана хаджан бейхеп, жаркка буллана бары үшүдү кытабыт. Онтон куракты егет идах бытна раз болар. Ол долгуйуттан, тоқтан, сыра
долгояңнан сыга илигин сыга туттахана или стойкан сыга боллагана он такой да тахана эмес сыга тахана аны бидде сыга тахана уже тохпалалар сомнение терялар эмес долго талак болар онна охтита улланы ме тохте бияха уллана открытой тоха болар ди тоха ну помещение гер болба пуллади олиген болланы хорор тыл уже хайыр улар яр погодные условия или отдах тиген араханы тохтах болар Ну, Ойтыктар келелер, какой вид в играх дыгына вам больше всего не нравится, директор? Хамайсы біләвет тимела. Бардонлык. Себеләвет барта шүй барта интересный бартер мен кисепун на каяхым багар буллам ди олиген хем бир сулустата мен на жарктанамын хем бир хаддах сайн сайдыпы на хаддах белемнах калбипин хем бир бәвер де интересный буллады олиген то мне нравится ол батхайдыктан Оны бу сөйтик бар Валентина Еремеева айтар. Быйыл болар дөдеу тантан бу Егор Бынина петтәбитә болара болбата биллибет күңви көрбиттере багар сабылах стадионга болу деннер спорт комплекска. Ну пока биллибет бу эпидем ситуацияттан көрөн көрүлүyor күн итилген сөптен бар ди. Так эби көрүн кирер да буларга дептер. Тоғуан хәттәттән көріңнері олар пакка жаллар. Онтын бұлланы мен ханаварта олар ибата болу диханы он пакка. Тонар кайда кай боллақ бұна олар таллара болу. Оқытытын уже олартан әрелдер хатыру тоқ әтеді, кеглі әтеді. Білген бұлланы құс кобақ, онна тоқ болбыт, кең болбыт. Онтын бұлланы ағай қалынан тоққа көйрақтыра диханы бәйім. Блин, была на классической огненной, вот профессиональной классической огненной, охтарынан олимпиада аталар. Онтон была на которую традиционной гакахарлера уловить, диханы. Он на Антон киллер да уллахтарына тоқ буллады. Бараларга ханга көрүн болар буллады. Бары хангаттан жарыктан актырынады. Он все равно условия не бир тең болот буллады. Баргытыгар тең болот буде. Он Пытар Егор Матананов, соперник ду, конкурент туди. Антон Колялын тоқ болады. Бир тоқа жарықтанауыд. Ойбан бөліскеге биге жарықтанауыд. Жарыққа биге таварыстар бұд, олыққа биге таварыстар бұд. Но құрақтыға тейдақ бұдына уже ойбан бәді әтер тоқ дені әтер биге. Биге тием баран каждый за себя болады. Кини буланы соперник болар буллади. Құрақтыға соперник буллади. Соперник тевит, он на тоқ тевит. Конкурент туди. Ну, конкурент и соперник болар буллади. Но, а там все конкуренты и соперники, все хотят выиграть. Каттара бараун деньги оханита. Он каттавата ходду буллади, он буллагана. Бары кайырга саналах этер бомон. Кайырга ханалах, кайым ден ханалах, кайым ден тоқтақ баралар буллади жаннар. Эреллах унна Жоннор да ана ответственность таганы жоннор жалла жоннор хуруяллар индире хергиллер хем бир ток булат хем бир ответственность бере булат ал Аннык баата бо этик богота киренерер жега тар ордук булат ден комментарий давыттар биле кепсетивитиге тарга хайтанде тахын хайден эйттер сүдбөт ого бидеген быйыл отуп пунт олагына Так, сәп Урукку Николай Дьяконов кыттарын сағана көтөғар тастара бұдан яғына қатадо. Білеген көтөғар таскыт яғына түхі. Антон эти НВК саха күнә көддөрөллөр ди. Тугу Урукку деген анныларын, аны билиңми деген анныларын. Онна уллана Урукку тас удобный хоктеннер. Мен калемин не эти та тугуан касырыгыллахы оңор буттара. Эти тас уже спортивный снаряд куддук. Билиңми бу тас. Буллана сүз ванагыс келелер. Онна кинене тутарга илин маны куханда тутоха, илиннан тарбаганан тутоха. Онон тохтах, он как спортивный снаряд буллагади. Холобра тох
копье бар, определенный тохтах, ухуннах, яханнах тохтах. Онтон диск бар, он уме определенный диаметрдах, яханнах болар. Онтон ити тас уланами удобный, тутарга удобный, кухарга кухоха хэп, онна хаяха хэп. Конечно, удобный хох, тут рахна илиттен тутултах, пакио, он илиттен хайдах тутарта не. Но он как снаряд тух кихаби подходит. Жоннор кухан иджеллер или тарбахтарынан тутан иджеллер, олихим булланы китаха улар пакка хажилар дихан. Урут булланы ити Николай Дьяконов тастара улланы сүсүббе 6 килелах этеду. Тагыс килелер ханатентен. Агыс килелер ханатентен. Отон бир мен Онтон оно не жоннор причина көдүү жалар. Того чепчеттелери, того хайыллары, нар жоннор причина көдүү жалар. Улартар булактарына тоолар буллары. Уже бии онно токут болар. Бии тиен кыттау биеха телдер бравылны телдер. Маннык болар, бу маннык болар. Бии деттен положение бар, ол положениенен калем беремнен эммит, кыттау дара буллары. онно котон көрдөкка Онно тухтин битегер булланы легковестер кытталлар диен хайыллар. Алхан жоннор хатан кыттыбаттар диен хайыллар. Спортда дүйүк кихи, онно спортка сыгыннах кихи hem bir öйдән хайыр. Улахан кихи булланы тога кыттыбаты. Тутуму хатан эргибер. Hep elbette. Аны бир көрөнгенник 12 месте булла да аны уже хайырга рахан. Олин бияха билеген дигенге яхан курдук бар. 15 плюс-минус 5 болар. Онтон кыра булланы 15тан кыра булланы 10тан кыра булар булла дибатта. 10тан кыра булланы тага хатан жибер. Кыра яханна ки рах тага жибер. Онтон 9тан булланы 9тан элбак булланы тутумга к энергии бекин. Или хатан стамакка. Олин булланы ник уже как бы тох булабыт. Эти кыттыр болаттар бары почти оннук яханнахтар. То 6 ки бар. 6 лидер бар билген. Примерно. Ол 6 лидердерден бары оннук яханнах. Тон мен хана бар бо сүйсүр балтай 119 килограмм улхан тон көрәчи быйдан көрдөха улхан разницата хоккудукна баран бир тутарга ырхан бо холра бу битекке лайт баттаje битекин деке кискүнгө тас onu спортсменна хайда хутагын көрдөха олу сырахан көрдүк те 119 килограмм тас те манна итилар кербиттер өссөм. Так, самый ырыргатар сопернигин ким? Потом самый күстах сопернигин ким дисаныгын? Яны ипыттар. Эпитем кудук 6 кихи бар. Билин 6 лидер бар. Олартан буланы любой кихи кыйын фабита. Хайдах белемнеме титтен, жеребьевкаттан, бятиттен тутулуктах. Билин аттатылгын да олжина. Аттатылыхатын хеп Ага. То мин барбын. Николай Матананов бар. Леня Филиппов бар, билген. Петя бар стар. Петя бар стар. Сен Артем бар, Варданян. Федоров ким? Володя бар. Владимир, Федоров Владимир бар уже 6 болла. Он Сыроватская ден уже хеттики даже бар. Оны булланы 12 титтен бу хетте тох уже профессиональный тохтах келелер. Белемнах онна итилеттен любой кикаян хеп. Но бияка тохтен бар оннасы. Диган онюта булланы тох хетте көрүннах болан темная лошадка келен харазу кайбат бияка. Эти хетте көрүнгө улана белемнеха кыттыха хайханада жартыныха надо. Олихин мене биремет даже международник или тохки. ЗМС заслуженный до мастер спорта. Биремет көрүнгө заслуженный мастер спорта да келланы бедни кайбат хатан. Им бир 5 ин хылду хасту хыл жартанан баран кайдакта тохтах данайдах кигеллана. Им бир буллана 5 үсин үстө 5те хим кыттан баран бидде кайра болор. Каянсер. Ага. Онна буллагана маннык жаны кыттар. Жолстан наговицаны, по Жолстан наговицаны меба. Эти 12 ки хеп
12 киһи кыттар киһи ити бары отбора аспыт дьоннор онна бары тухтахтар шанстахтар. Сөп ағыз кейіне Егор Филиппов аттата күстәқ кыттачылар ден, сөп оны өссі маннык ден айпыттар. Ханнык күрәқтахи самай дөнен қалбыды. Какие соревнования самые запоминающиеся? Хассаллах один эйді хасепта. Онтон бастан кайар бар. 2016-га. Онна буллана хамы тох состав это. Хамы шөй состав это. Ти дигин оннутун каялахтар баллар это. Олихин онна каярга мен буллана каялык это. Но бастан кайбыдым. Олихин буллана ол хамы тохка халбыт эйди. Га халбыт онна булырын буллана раханнык кайбыдым. Бирехегер дылы билдебет эдеди каярым кайбадым. Интригалах это олихин буллана булырыңы эме тох. Какие-нибудь смешные, интересные моменты, ситуации в играх вам запомнились? Ханны кем күлүлях, кем нарбаллар тадыди? Албах буллади, күлүлях тох. Бартын ки айдаватан. Бу көрәшілер көрәлләре ден туспа оттан закулисная тох эме бар. Закулисами нергалбах казус болар, нергалбах onu konuq случайдар болалар, кимере калбат холубра. Бир күлүләх буларны ким Миронов кеша булсана тахвата хәдәди ширүгә. Хала битәтә. Олин 11 болан хитпитәнә күлүләх әтә. Ну на момент соревнований булланы биеха тоха буллады. Ол кини калләре калбата күлүтә или туга хок буллады. Калбат буллады. Тохта хәҗәү ки турукка кирә на надо ебать, не кульбет, ты меня не кульбет было, не до этого. Много эмоций. Дыгын анилара так, жачта сох болар астыга сох болар диптер болода. Тон бең бири аспыка меманнык курдук ыйпыттара, тон көрәчүләк болан ардык болар, Егор? Антон көрәчүләк болан ардык болар. Hem bir. Гы агына тухка үс хатын тугатыгар болара буллар, шөй булат. То уже болбат, хадак тагынар кыхбыт хо. Но быел болбат буллана уже халар буллады. 2-нче февраль дигән анюта 2-нче февраль дем болар буллады. Февральдән болбат буллады. Эти бу хыл бир хыл бит үләләбе тохпут халалар буллады. Онны каматалак бу. Онтон билен турар бу этелләрен күтүк вынужденная мера беги бары чөл дорой болар бутугар. Онтон Дэвид пахаяк битейдем. Сөманны гейте калбиттеген анюлары гар кыттарга ити ханнара бастан отбор барар да или таг байбин кынабын барсавын дебит ке уллады кыттан септи отбор болар баттаге ирендине. Путевка үске болар. Билген булана отбор агеликте. Күсәре ки мен булырын кайбыт ки коддук путевкалар хатам, он ки ки путевка релбут. Бир отбор булбут. Әсекти отбор булактады. Бу майга онна апрель-май булактады. Ки отбор. 2 графтинен урактадылар, онтон булана 12 кини ситрен биректадылар. Билген булана күһүн болар булана ол не бир не отбор болар. Отборың оралдар хин бир. Менә ки хатан калба буллады. Он 2-15 буллана отбора хохата. Онна буллана 36-та болан кыттыппыт. Олихин буллана 36-та болан курактарга раханына менә жоннор кирелләр хохтор. Онна кадак те кисерге да рахан. Кайыллар мәһәҗилләр хохтор. Онны хунду, онны хуанкелер бит. Онна хун болар. Тюн 12 хапсайдан битте 15 сыллаха. Аллах. Аллах. Но онна белеме хок ки калер булланы ме хоччо топ болар. Билин булланы 12 ки калер булан ол жоннор бары белемне хонна эпитим коддук бары кайга тохтах калерлер. Журда калерлер. Сөп, хәтта гыстыгүл өссө бастыр булан барды жаны биттер. Өссө хәтта гыстыгүл. Онтан коронавирус бола турар ди. Хадара тана хабуки. Билбет онтан эхил хаддах тох болара билбет. Ба
кыттан да бүтөм или все тохара боло, хери боло, тох боло, билде пыллай. Оннук наперед загадывать дырами. Аны кайен до ден сылтан сыл рахан де. Туга. Каярга да рахан. Конкуренция бар булан тох. Оттар шүдүк жарттан алынна агысты тох каста каяр эн бир хаттардах болора боло. Ага, сөп. Кахан болар жана ипыттар Дмитрий Винокуров ипыт, кахан боларан биллибет, багар күхін болуқтағыта. Онта ситуация быт, сочета хоқ буллағына әхил бірді айтылар дендіген ойнулар ден информация бар, пока биллибет атак. Отбор хайдах болар, иккітенча Бәс Аллах адыгын ойнулар открытый турнир курдук болар дохан биллибет, бомя итепеттибит. Жустан Наговицын. Жустан Наговицын тоқтехтен бағар, Жустан Наговицына. Аппетим мен корол ровна аппетитим ден уже. Егорга Доробьяны пандемия түргені кахан күрәқтігі боларын айқал жетием деп дианастова. Бихәт бары. Вайдаргын айкерет өсседі кайылары ден ойбан нақту странаны питтер болақ. Кто вас тренирует и с каким тренером вы бы хотели поработать? Ну, на данный момент ничего менять я не хочу. Бәйін бұлана уже сформированная на тохтах, табелях тохтах Киевин. Он ойбан бөліскай бар. Пока уларты. Оттан химбир атак гиддилан көрінлерге, конечно, атын тренердер үлелер, көмелер жанар бағалар. Олар күтті үлелі хаджау. Бары бирге команданан лалигет боде. Ага, так, өтө дайнин фото, хангалас фото ебиттер. Сөп. Прямой эфиры сохрани гынабыт смарт библиотекага, IGTV-га тарих бут, онно сөк кирен көрөкөтөн хеп ханныкы идиктерге петтебитин Егор. Сөп, оны буланам беге эфир бут нүмүктери чугахан эрер. Маны Бу булана жарыгыраган. Интригигин. тугунан жарыктана бу. Ага. Ben beraber evliliğin tona toh bu bulanı bir ki bulanı hayabıt diye huri budun apet yakmaro hakka kim da baga kıtten söp diyen huri bud onton adbora hamarangan bahavasta kıtına innik bol batın gana ete toh ongarollar bulladı bihe onay badak bud ona teriyer tohtar ay daktara diyeni toh bol batın gana ha bol batın gana ongarollar ba jonga körerge de interehine bolar gana ongarollar bulladı Kas bilin saydan yerdi bu kolora digenen yuta ona şuyunun ki kalen kıttar bullağına beleme hoq en jonlar kalen kıttar bullaqtarına 5 gün yuha bolan söp. Ну, бағалаға бартын Allah хади. Конечно. O ölen olimpiadalar, uluhan чемпионаттар, bir atbor ağanlar, sportsmenler kıttallar, sportsmenler dağınlar komitet, körәләр bilen onunla küsterin xarttan. Anta ıhaqqa ona ıhaqqa kıttarın kim bağır kıttan söp. Ondan kim de hayavata, kim de mehdevet, просто baran atbora as onna kıtın. Kim de onna mehdevet. Аңаласка баргынды жана иппыттар. Kangaska var buna ha bu korakka baran ihemmin hayal. Tümülelan kelen ihemmin primoy efir dağıtın diyemin tohtan baran primoy efir dolga. Отбор бары чугей быдан интригине дефтер сетигилери онна сколько примерно денег уходит на подготовку в течение года? Примерно и какое место занимает именно финансовая составляющая в подготовке годичного цикла? Ну, смотря как считать, если считать с инвентарем, если считать, если там посещать залы за деньги, плюс питание правильное, плюс витамины правильные, это все, если считать, на эту смету надо составлять. Я точно не могу сказать. Даже примерно не могу сказать, сколько потрачено материально. Антон Бие, он олоры было, хоть мы живем этим. Нужно посвятить себя этому, чтобы выиграть имбир, тохку дуполлади. Просто так, ланган я хочу ден маран имбир хаява пуланч. Нужно, наверное, уанчахал хаяхан надо. Биремет коренга жарканахан надо, олинина дыганга кыттахан надо. Биремет, он тоху дукти, дыган булана тоху дук, харты кудук.
Hette körün bar bulla diyen, hette xartılaqan. Onton bullana 200 kohurda kuluqunnadı. То есть kohurda olata ılar körüngna kuluqunnadı. Ol körüngner gen profesional buluqunnadı, olata ol inner ol körüngna профессионально жеркнахыннады. То ну курдук. Где-то примерно, ну так получается. Оннук бу отбор бары чүгей мәни киечейен сөптебиттер. Оннук спортсменнер дәчәйеллерди. Күрәхтехине сылай көрөмүн олар таллары ордук болу да. Маннык курдук ыйтеме бар эте. Оно Kuraqtehini sılaya ularsallar bullana kuraqtehi kaniten tehtirin nada bulla. Belemni nehtirin nada bulla dijonlar. Harazı bu bir hübbe hoga büppüt kuraqtehi büppüt bullana уже büppütün kenne keler hoga bu manlık bolar nik ettehterine biddere olur yer bulla. Ondan onu bullana diye sportsmenler bahar bapız. Бейтен даже против тоболлактарына хим бир бәлере кайдак оңорулларынан нужа оңоруллары болу. Оргкомитет кайдак бахар быттан болар. Оргкомитет, да. Но инник пуллана вопросы ныргалбах. Улар ты тугар, хаи тугар. Ин раз динер раханы тохтак болалар. Раханы мнениялах уны тохтак болалар буллади. Раханы ханалах болалар и этот все равно жоңго шөй болар гына көрөргө шөй болар гына дигин онута сайдарын тугар үлелир болак бути. Бихи эме онна сайдарын тугар үлелир болак бути. Бихи бәвит көрүмүт болан кини хайдарын онна хайрын тугар үлелир болак бути бары. Ну, у манна кайты кэлбит. Что или кто вас вдохновляет? Егор Гиллер, да? Гиллер, ага. Ага. Что или Кто или что вдохновляет? Ну, по-разному было, когда как вдохновение. Ну, в основном аппетит приходит во время еды. Жептен халатах пына хайывын. Булавын тух. Вдохновление. Дехаду. Оны улана кихе кайдағына, хаятағына хайыр. Мотивация хүтер. Мотивация хүтер. Оны ол мотивацияны хаңаттан боларга ырхан хоғыс болатчы. Сөп. А так бағар кемем тәбілер спортсмен дағын болу. Кемет баскетбол, инге күлден Тух легендаларын бараларын, спорт легендаларын бараларын көрбүтүм билебин, документальный кине бөтүн көрбүтүм, психология книгатын, жоннор книгелерин, те ахпытым агай. Сөп, Уонна манна кейті кәлбет. Секундан торолы төһө улыханы дейбіттер. Секундант албахар олонер буллади. Туга тон оруженосец болар буллади. Оружие билерки. Ага надо вовремя настоящий корен надо. Мне краты психолог был надо. Тальбах туга албах отдах техави. Должности своей должен соответствовать секундант. Кайрын тугар кини командаға бар буллади. Кайрын тугар тохтах. Большую роль играет. Сөп, онна манна кейтік кәлбет. Сөбе күрдік. Хапсагай күрәхтәрігер күттіққан местері хең әді дейбіттер. Там болон сөп, ага. Может быть. Аттым да? Ақтым, ага, қалырым. Бұл хапсагайга күттәрігер по-моему. Күрәхтәрілерге күттачым хо. Дығынтан ураты мен мәні тоқтарға мәні күттачым хо. Дығын ара күттағым. Бұсы ұстата бидді де күрәхтәспәдім. Вот 1 целый год прошел, я бидді күрәхтеге күттаватым. Ульбан Белорусской турнира болықта әді дағаны хаявыт тоқ.
Пандемия болбута ровно. Оны 3 gün болан не отменяй сиктер. Сөп, сөп. Так, сөп. Как считаете, без базового вида возможно ли начать тренироваться комплексно видами спорта? Ну, это уже вопрос опять повторяется. Я только Ага. что ответил на этот вопрос. Тухти. Имбир, нужно иметь козырь какой-то. Имбир бар был надо. Биремет көрінгі тухтах булухан надо. Ну, профессионалом должен быть минимум в этом виде спорта. Потому что кыттар жонор, блин, вони кикиги, оти хетте көрінгі бартыяр имбир беремненелер булади. Ол жонга, ну, все равно начинать нужно с маленького. Диханды биремет көрінгі имбир кихе арас болар булади. Кими хахаддах аялка бирбитинен, оны буллана беагар бассар көрінген сайыннары хыннада. Онно улахан внимание, онно улахан бартыяр ура хайыртахана имбиреме хатамма булади. Такие имбир бартыяр еще и болбат хата. Раз бартыяр ылынахана. Раз бартын ылынын хулади онна. Албах тухтардах, приемнардах, тухтарда секреттардах. Албастардах те. Албастардах. Егор келен үчөптөрө дыгынга жарыктен этердүүден. Тон багар ну хана бар это олор жарыкты бунду ден. Пока возможность сох. Бем тухпунди. Действующий спортсмен боламан время того. Ну, на это время тоже надо уделять. Время надо уделять. Но в дальнейшем, возможно, может быть. Спасибо за ответ. Очень подробно и разъяснительно, Девитерсет. Допинг-контроль бардо. Вот это тоже тох. Кихи буллана тура хаява пуллагана. Ищет причину, почему киллер манныктарден причину. Ну, пожалуйста, киллер буллахтар намен холобра Антон Халловаппын. Типички атлетикана хаджиут поламын, допинг-контроль туттара хаджиутым, он билевин, это что такое и как это. Он тох киллер буллахтар, киллерлер буллади. Бригин сох поди? Блин, сох. Ну, на уровне республики, он тугу киллер буллахтарна, этот бюджет соревнований нужно повысить. То есть призовые тоже нужно повысить. Ник белемненер буллах пытна, это уже международный уровень болар буллади. Международный уровень куду белемненер буллах пытна. Соответственно, и призовые должны повысить, и тох статуха будан юрдюхтах. Плюс поллана, ну, пробана, элар буллахтарна, дыгын тох терячелера, нырык альбах хачины барылдарына. Нырык тох болар. Ну, это не просто так. Простой урында, но тут один не был батах. ВАДА, ну это схаяхтар надо. Есть Всемирная антидопинговая организация ВАДА, нембар американская. Ну это контракт я всех надо. Но для этого нужны основания, наверное, какие-то. Тохкурахтейни, этот олимпийский вид спорта или не олимпийский вид спорта. Ну это я об этом даже не думаю. Просто на вопрос отвечаю. Олга кыска ханнык спорт арды күчгейн эн санагар тохти ханныгыны кыска Мин санаба спортка албах тугу хаяут боламман тугунан хаяхана. Имбир кихи потолоктах болар. У каждого есть определенный этот айлхаттан берилебит туга бар. Оны буллана кихи коран берехтах. Кимера ухун, кимера кыра болар уңогунан, кимера түрген болар, кимера бытан болар, кимера төбетнен быдан токуйдур. Там ему шашки больше подойдут. Он в шашках больше достигнет, чем если ты его сына хочешь сделать борцом или там легкоатлетом. Он до определенного потолка дойдет и все закончится на этом. Он тух ол тугунан тух хурия жабын, он все книга хурия жабын. Калар булан там мотору тахария. Тох техаби. Ну, про спорт вообще. Мое понятие спорта. Ага, бихат экземпляры кетебит, биха презентация да тариха септен. Ос кетебит онна бо книга деке дебит книга аргын төһөсө бүлүгүн. Аны книга бидекке ахтен хөблән ар книгелери.
Билген боллагына битек нигевен бу аңа жыл кеннеттен акпытымду. Ну, в основном бәбин хайыр книгелери агабын. Хайнарар психология, историяны билүүбүн, муну книгелери ага деген. Сөп, оны битеке Психология тугуна. ханны кенгені ордук сөбілән ақпыт кыны. Билин көрөм эре, ана телефондар бар. Билин көрөм. Ол сентеріне интервью дебіттер. Связь кухағанда. Кем меха бұй гор картынката сучута хоқ болла. Яқа көстер елдер да. Связь бит сучута хоқ болан қалла. Егор меха көстебет. Мен Егор көстер да. Егор вообще пропал да. Егор кенигени көрө хаджан тахсан халла бахала. Билеген өссө кыттыга денерене бит. Билеген айтектергитин хуруйокутун хеп аяк минтеннен беге эфирбыт түмүктенер. Егорар иддибыт. Ага. Сэп. Сахалы кенгени агар доди. Ага. Егор Сахалы книгелери агабын, но последний раз кахан акпыпын айдыппын. Билин болғана международная литератураны акпытын битеки книгени. Гитлер тугунан акпытын. То историяны акпытын. Автобиографичная книгени. Биографичная книгени. Хорошо. Оны булаганам бу эдер спортсменнарга, бүгүн анюларга кыттын, кыян баглах оголорга ичеккен бең сүбөгөн битеке бефир бүтүн түмүктүр курдук тугу айтең этей. Эдер спортсменнарга тугу багар эмете кихи бәтер итагаяктах бастатан туран. Онна бәтин үйрөтектах. Кихи бәтин хаятагына, бәтин организмын үйрөттагына тугу бар хитиген. Онда бәтер итагаллах боллагына тугу бар хитиген хөптен. Этехим барам, ната иннилерин декке бара турдуннар химбир барата тох болбат. Сказка курдук болбат химбир хаттардах болар, хорого хатаммат болар, онна иннилерин декке бара нистиннер диен төсибелиби. Мактал беге итиктери бартан вот быгалах һәр баг вопрос келле, итик келле, хасыма сүзке бүгүнгө эфири көрдө. Егор эфирга кыттың хин мактал, сетихини багарабыт, бүгүн анюларга бихет көрсөкпөт, хага жеппыт тенерине бит. Күндө күрәчләр эфирга кыттыгы тихин мактал үрүң тунак ыгынан эсибит дагардалибит. Бу көрсөйбүт Егор Филипповтен бүгүн анюларын төртө гүллак кыйлаган спорт мастерын Каңастан төрөттөх Егор Филиппов кытары көрсөйү туймада ыгын онлайн программатын черчитинен ыйтылынна. Лер болуң сахасергер саңа сыл сагаламытынан титик истеңник агардалибит, эссе да көрсө хадере Егор мактал. Аныске көрсө хадере. Пока.